Malai tarik unailar arja arpun rio, kadega sngi ka bakir pang badap da kejingkemen na kebentai ki samla bagi Paidbah jangkuri Bhoi district. Ki ba iya ya kejing elak kai football. Nama kejing play Paidbah ya ke Madan artificial turf ba Nyngkong tam ha ke district ha ke Shillong Umbuda Nongpo constituency. Ha ki snem balalet no kadega Madan kadega berit ka ba om biang ban penlong jing elak kai ba ke judap bat keti ha ke porslap Henry Minta ling ba ke jing trailang ha preng ke sarkar jilla ki bor shnong bat uba meral bonds MLA lala ban penur long ya ke Madan ke bapaka ringkat bat ki kamera kre ke VIP gallery bat kiwe. Ya ke ni ke Madan la tei ha ke Jinglut ke bakot syaka shpho Klur kendai pulai lak ke balapin mangling ba ke state fund. Ya ke ni ke Madan lawan ban Plie Paidbah do menteri ke sarkar jilla uba pet ya ke tenat community and rural development uba sustenance sotun ke kongsan ha ke jingadan lang MLA ke nongpo uba meral bonds ko sembut kongsan MLA ke umroi ba daman bait lamare Deputy Commissioner ke Bhoi Dr. Abhishek Saini, District Sports Officer ba Bobby L. Nongbet, bat shibun ki weipat ki he sarkar bat ki nong yalam shnong. Kum shiben taban penshong shit ya ke jingalang Plie Madan la penlong ru ya ke jingala kai paralok habreng ke kinhun ki MLA bat ke kinhun ki officer. La rai ru ba ya ke ni ke artificial football turf on page bat penyai da ke committee ka bakin thop ya ki nong yalam shnong na mauro bat Umbuda. But Deputy Commissioner ke Bhoi unlong Chairman, District Sports Officer unlong Secretary, kat ba kinong yalam shnong kin long kum ki dekhot jang kate ke committee. Congratulations, Bhoi District. Congratulations to the mother of the young. Bagaso Malay ke Kyrwoh, Your Honorable Chief Minister, for the overall development and commitment to develop different sports activities and take the youth forward for each and every individual events, the skill that all the players, boys and girls, from the Bhoi district and the state as a whole. This shows the commitment that the MDA2 since 2018, the MDA1 and then now MDA2 up to the present day, the government achievement compared with different activities, especially with sport. There are many projects that has come out. Projects, iconic projects, artificial turf, mini stadium, futsal, basketball, badminton court, indoor stadiums, athletic tracks, swimming, natural turf. Total together, kalau ikan kelum lang baru, ilapoy shispa life practically kita ki different types of kita ki judge programs development infrastructure ibaga sarkar kalade bantay na kabita tumno bang ailat ikipun sama ibadon haki sa fujuki haki kam sports nakalong haka football nakalong haka basketball nakalong haka cricket nakalong haka hockey nakalong haki indoor sports badminton table tennis maupun karate. Haki kasi banyak memang lengkap bagi baru keberon hari kasi dan pariwisata ya kenika Jinglut Paidbah yang ke first artificial turf hapo jong kenika district hapo nompo so balpin pau daga jigsaw pen
ya Kamauro Umbuda Management Committee, Gumla Penso, Kempau in the local MLA, Bagi Hitstam, Badeling Ba, Kajing Prestom, Badeling Ba, Kata Kajia Trelan, Lima Karika Management Committee, Ringkat, Bata Administration, Ringkat Bata Sports Department, Ringkat Bata Local Representative Jompi, Malaha Mampinurung, Yakinika First Artificial Turf, Football Turf Hapo, Jom Kanika District, Hangi Hapo Nongpo. Ketika Jinglut Jingem Kaset Kabak Soka Kalai Nakamata Jopi Aiba ketika assets Kaba Don Hangi Hapo Mauko Umbuda Kalong ke Jinglut Nakamata Pun Sama Jong Katamri Bhoi ke Juni Ibang lagi Kalang itisi Ikon sama na kailangan ni Bhoi Lakalong ikintay ng isyunan Ilawa ang Pagpaw yun natin Agi kami kay Iba-pero Kamtang maka-football Kapag ikajingin Amanong Kami kaya itin ka-football Kapag ikajingin Nagamta jumi Habatin, Paidbah ki kishap, kashap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki bataye kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut ped ya kashap plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayen la icon diat bat akabatau bha. Kam kata ikadur jingki marbam ka jingmat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy bakongsan. Kakot kakia. Ka nutrition bakam bhag, ka jing im bakam bhag, pendon kam daki mar ba Madan ka sharp plus F menta kasni. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety, Meghalaya.